Мына улактан кийин тарпакты жегенде бул жака келдик. Арча ака, баспайсыздарбы? Жак, Руслан ака, артынан жүгүрөбүз эми. Бул жакта эми жылкы сүйүүчүлөр группасынын жигиттери, мырзалар. Ой, экинчи этажда болсо керек. Ошо улакты дагы өткөзүп алдык, буйруса. Зор улак болду. Кызыктуу улак болду. Охо. Мына сага. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул кайерден келдиңиздер? Моокат. Мына. Улакта болдуңуздар да? Кандай болду? Комментарий болобу? Сиз жөнүңүз ким болот? Нургазы ака, Баткенден. Бул жак Ноокаттан келиптир. Сиздин атыңыз ким? Замир. Эми группада сүйлөшө эле жүрөбүз го. Көргөн эмеспиз да бири-бирибизди. Азыр бир четтен. Жылкы сүйүүчүлөр жамааты. Азыр дагы да келелик. Местаны зор даярдаптыр. Ушул жерден баштайлычы. Жак өзүнчө бир чыгарылыш болот. Ойбо, бу. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшы, бу дасторкон сонун болуптур, а? Улактан кийин курсак ачып, азыр дагы да таанышабыз бир четтен. Бу тоскоол жаратпайлы сүйлөшүп атышат. Алмаз ака кандайсыз? Бул жак кане көшөргө отурайын, а мен, а? Чай коюп силерге. Бисмилла. Кане ака, бүгүн ат минбедиңиз го аке? Аттардын баарын сатып жүрүп ат калбай калды да. Жакшы улак зор ат болсо айткыла деп кой. Улакка мындай зор ат керек болсо айткыла, пластилин бар үйдө жасай коебуз. Зор 65 чыкпай да, бирок ток 60-тан ылдыйраак, 60-тан ылдыйраак табабыз Кудай кааласа, иншалла. Улакка комментарий бериңчи, улак кандай болду ака? Улак жакшы болду, жакшы ширин улак, зор болду. Зор. Молодец, Азамат, рахмат. Жакшылыктарды уюштуруп, жакшылыктардын үстүндө жүрө берип. Жак Кане акабыз. Бул жак ким болот? Кане ака? Жеңизби? Аты жөнү ким? Бекболот. Бекболот бабарына. Улак чаптырарбы? Бекболот? Жак. Алмаз баба, кем сөз? Улактарды да кандай жүрөт? Жак, Жамшит акабыз. Жамшит аканы мен базарлардан көрөм да сиз. Кол кармашып, содаям кылганбыз. Ошондой болгонбу? Ооба, болгон. Мен сен ошо жакта бүгүн биринчи жолу неме экен. Телефондо көрөм, жактар өзү көрүнбөйт, башка кылбайт. Муну көрмөгөн адам яман кызыгат да, муну көп сурашат. Жамшит ака, бу бүгүнкү жыйынга. Бүгүнкү жыйын вообще мен мурда Нурбачкем өтө кызык болду. Мен эң сүйүнгөнүм эле мына жипсиз, тексиз, мындай башка адам түшүп болот экен го, карачы. Ушул Руслан, ар жерден уюштурушкан Азамат, бүгүнкү Азамат, жылкы сүйүүчүлөр, өтө жакшы уюштурушкан. Муну улантыш керек, көбөйтүш керек, мындай широкий кылчы. Туура айтасыз. Эми бул биринчиси да улак. Биринчиси? Биринчиси. Мындай
азаздан отырып аткансыңар, а? Ооба, буга чейин отуруп атканбыз, бирок улак биринчи жолу болуп атат да. Эми дагы анча-мынча кемчилик жерлери, башка нерселери кошумчалап, баягы мундуздан тоюп дегендей кылып, жерлерде уюштуруп, эми жакшы, мага жакты Резесван. Өтө жакшы. Ушунун тымагычы, аны Кудай кааласа көбөйүп, биздагы адамдарды уюштуруп, Акмандар мен билгенден эч ким жок экен, мен эле келдим Акмандан. Руслан, ушулар уюштура бергиле, бүгүнкү балдарга эми рахмат, жантыгы, сага рахмат кылган кызмат кылган. Сен дайыма элдин кызматындасың. Өмүрүң узун болсун, бала чакаң күнүң көрүп. Амин. Ушундай кызматтарда жүрө бер. Амин, Аллах айтпа. Жамшит акабыздан кийин Булжак акабыздын үйүнө баргам, аттарын көргөм, сарайды келтирип койгон акам. Кудай буйрса биз да ошондой сарай салайлы. Мен да акам сөзүнө кошулам. Өтө зор багада жакты бүгүнкү эме. Уюштурган балдарга Алла разы болсун, силерди уюштуруп. Үстүндө жүрүп, достошуп, жакшы нерселерди эме кылып жүрөт. Мындан ары ынтымактуулук Кудай кааласа. Балдарга рахмат. Жантыры бул кыргыздын канында бар экен деп көрдүң. Өзү мен билгенден улам канча жыл Россияда жүрөт. Россияда жүрөт, аталат да. Ала калат. Мунун багы берди, анын багы берди. Эми эч ким бөлөп улуттачы мындай жок да. Аны алып алам, бактырып не кылам деп ошого чыдап бактырып бир дагы ат эмес. Үйүндө бир ат эмес экен. Ошондой молодец, рахмат кылам сага. Сарайды дагы эми бул кызыккан адам кылат. Жылкыда береке бар го. Рахмат. Алла разы болсун. Мына ушул боюнча айланып келебиз бир баштан. Ага, сиз аты жөнүңүз ким болот? Кайсыл жерден келдиңиз? Оштон болом. Оштон келдиңиз, Равшан ака. Келе албадым. Жолum şurada geldi. Yapacak şöyle bir şey var. Şöyle tramvay yok. Teygi yok da soğuktur. Bu da WhatsApp'tan söyleyelim. Ha, da. Bunu söylüyorsun. Жақсы болып жатады, танышамыз, сондан ынтымағымызда бекемдел өреді. Амин. Мына кеш келип калыпсыз да? Мына кеш болсо да келипсиз, эми кызык эми башталат. Мына андан кийин сиз өзүңүздү тааныштырып кеттиңиз. Базаркулундан келдим. Базаркулундан. Жақсы болду. Ата. Улакта болдуңуз? Көрдүңүз? Жақсы болду. Таза. Ат алып келдиңизби? Жакшы. Алла разы болсун. Мына достор. Ушинтип азырдагыда мына келатышат. Дастархан мына ушул көрүнүштө. Жалалаттабыз. Убактан кийин кайта элекпиз пока. Жомарт акабызга да бир ашыптыр. Өзүнүн атын Аравандан келди. Биз сүйлөдүк, а? Биз сүйлөдүк. Дагы бир сүйлөшөйлү. Ana. Группадан көптөн бери сизби группада? Ат алып саттыңыз ба? Çay var mı? Çay gördün mü? Atlar var. At kelel var. Жол узактан, а? Жол узак. Баткенден келдим дедиңиз бе? Мен Нокаттан. Нокат. Серигин Баткен. Канатбек бар. Байкебиз. Канатбек акана? Az kere şam var. Şam болуп калды. Az kese oldu ama kelin. Мына. Жақсы. Улак жақсы болды. Жолду аштык. Ашырдыңыз? Ашырдым, чапырдым. Мына. Ашыр беришти, жақсы. Денсаулык берсин. Группанын жүзү болуп жүрө бериңер, сүйлөп, а? Ат алып сатып, а? Ишти кылдың, ака. Эме. Мындан ары тыгыз байланышта болуп турабыз.
Амин. Эми тааныштың болгону жакшы да. Tanış bolğanı yaxşı. Tanışың болсо такасын дейт, така. Батыр айтасың. Қалбандар, ассаламу алейкум. Бу чарчап калбадыңарбы? Танышып алайлы, Мамыр. Ким? Мамыр. Мамыр? Жантөрө. Кайерде? Арсланбап. Бүгүн улак кандай болду? Мамыр. Зор болду, да? Бу биздин көрүшүүлөргө бир калоо тилек айтып кет. Жылкы сүйүүчүлөргө. Жантөрөгө лайк баскыла деп айтчы, Мамыр. Allah razı olsun. Алейкум ассалам. Аты жөнү ким болот? Отура. Ким? Қалайнұр. Қалай? Қалайнұр. Қалайнұр. Улақты чаптың анан Қалайнұр. Кандай жакшы болду улак? Жақсы oldu baba. Өзүң канча жаштасың, Қалайнұр? 17 жаштамын. 17 жашта. Бул жылкы группасында барсыңбы? Çoğuşup rakandan arkası. Админдерге айтып коштурайлы сен, а? Алып сатып ишти кыла. Палбан жигит экенсиң. Ат алып ат сатып. Убактан кийин. Аттар эмне болуп атат азыр? Чөп бердиңерби мындай? Çok biz atçı öyle geldi. Ат жок келдиңерби? Палбандарга любой жерде ат даяр го, а? Буларды сүйлөттүк мына ногендиктер. Кана? Бузак алмас палбан. Андан кийин Каныбек, бузак бөлөм дедиңизби? Жин дедиңиз. Бузакты Каныбек өзүңүз тааныштырың эми? Я Арсланбаптан мын. Арсланбап. Негизилеп палбандарды Арсланбаптан. Кече күнү күрөштө да бараса жакта. Ака, атыңыз ким болот сиздин? Атым Өмүр. Өмүр ака. Жылкы группасында барсыз да? Бар. Улакты чаптыңыз анан. Тамаша кылдык. Тамаша. Атап келбедиңиз. Бу кандай улак болду ака? Şu жылкы сүйүүчүлөрдүн эки областын жылкы сүйүүчүлөрүнүн ынтымагулугу болду. Жогорку деңгээлде жакшы бири менен бири таанышып балдар. Таанышып отурабыз эми. Азырда балдар келсе, мына жерде хахан тейп, анан узайбыз эми. Ийгилик болсун. Кийинки жылы дагы чоң улак берели. Ошол жерде дагы мына кийинки жылы эми башкача көрүшөбүз эми. Бул биринчиси да. Жакшы тааныбай, а? Бул жак ким болосуңар? Мақсат атым. Мақсат. Мына. Качкаратадан келиптир. Мақсат акабыз. Бул группага калоо тилек болсун эми. Группада барсыз да? Группада бармын. Ат алып сатып атасызбы? Жок, мен ат алып сатпайм. Ишти кылбайсызбы бу? Группада бар денсаулык болсун, өмүрү uzun болсун. Ийгиликтер коштоп жүрөбүз, да? Группадагылар. Амин. Сүйлөгөндөргө киребиз да, көп сүйлөй албайбыз. Жантөрөгө лайк баскыла деп коюм. Жантөрөгө лайк баскыла бирок. Мына. Жакшылыктарда. Ушундай тойлорго рахмат. Амин. Бала чакаң менен тынч болот. Коньяк. Бульдозер. Ушул коньяк болот. Бульдозердин эси. Мына. Өзгөн. Ирисудан группанын эң эле аксакалы. Орозо болобуз. Биз биринчи жолу көрүшкөн жокпуз мында. Мурунда көрүшкөнбүз, отурганбыз. Çay var ekan. Орозо бакы биздин группада эң башынан бери барсыз, а? Группабыз Аллага шүгүр ынтымага. Алып сатуулар жакшы. Группадан ат алып мендиңизби?
Çok. Dinleleksiz. Kızıgan bir ok var. Liniyalı atlarga adaktanı bir ok. Liniyası var atlarga. Özünüzde var mı? Liniyalılardan çok ya. Buyursa alas. Salavatın atlan var, oturalgan. Жақсы баға атасыз ба? Жақсы, şükür, жақсы. Belki adaşınızdı da ала келбепсіз de. Былтыр çoğu geldiniz ele. Geldi sana, geldi gel. Ha, gelip ketip kaldı mı? Ha, ben görmeye kaldım da. Оразаба. Бұл жақтар. Ассаламалейкум. Албан акаларыбыз. Аты жөнүңүздү бир айтып, биздин көрүүчүлөрүбүзгө, биздин группага. Atım Musa. Кайерден келдиңиз, Муса ака? Карабулжадан Сааттан келдик. Бу улакта болдуңуз да. Улакка кандай ой пикир калтырасыз? Улак жакшы болду. Жакшы болду, да? Жакшы ишленди. Таза, ширин. Группада канча жылдан бери барсыз? Ашылгандан бери эле бармы? Алды сатты дарылашып жүрөсүз. Ишти кылып атасыз, алып сатып? Жок, биз эми анча эле. Жалал-Абадта кандай линиялар бар экенин билесиз да? Линияга негизи кандай карайсыз мындай? Баа бересизби? Линияга. Өзүңүз улак чабасыз? Кандай аттардан бар? Без линия? Бойлуу дең бирок. Бойлору чоң, да? Алла разы болсун. Андан кийин сиз кайерден келдиңиз? Аты жөнүңүз? Карабулжа. Ильич. Ильич ака. Алла разы болсун. Өтө сонун адам экенсиз. Жана дагы сүйлөшүп отурдук. Алла разы болсун. Кызмат кыласыз, силер бар болгула, аман болгула. Ал жерде ошончо адамдын башын бириктирип, элдин кызматында жүргөн азамат Каныбек, өлкөлөрүбүз аман болсун, үй бүлөсүндө айрым бактылуу байырласын. Тынччылык, аманчылык болсун кыргыз элибизде. Жантөре, сен аман болдуң. Айтканыңыз келсин. Ушунча адамдардын каалоо тилектерин, жакшы ниеттерин элге ойдотен да сенин милдетиң болуп атат. Сенин кызматың да чоң болуп атат, жантөре. Рахмат. Баарыбыз аман болойлу, тынччылык, аманчылык болсун. Айтканыңыз келсин. Бул группада 300дөн ашык адам бар экен да биздин группада. 168 бар. 178 бе? Бүгүн 60 бала келиптир да группадан, а? 60тан көп түздү дейм, жантөре. Барын чакырып кеттиң эми. Бул эми эң главный ынтымакчылыгыбыз. Ынтымагыбыз өсө берсин, сый-урматыбыз өссүн, адамгерчилик, бири-бирибизге болгон сый-урматыбыз өссүн. Эң негизгиси 5-өмүрдө татыктуу өмүр сүрүп, бири-бирибизге сый-урмат, адамгерчилигибиз өсүп, сый-урматта жүрө берели. Эң негизгиси. Туурабы? Барып келип, а? Катташып. Катташайлы. Жалаң жакшылык тойлор болсун ар биринин үйүндө. Амин. Тойлорунда себепкер болуп, күбө болуп жүрө берели. Барып келип катташып тең, а? Мына. Каалоо тилек. Айтканыңыз кабыл болсун. Аллахым ошол күндөргө жеткирсин, а? Бир эле ушундай жылына бир жолу эмес, жанагындай жакшылык, жамандыкта катташайлы. Буюрса мен ошол тарапка өтсөм сөз салам барыңарга. Бирге терген да, ошол жерде жакшы адамдар бири-бири менен жакшылык күндөрүбүздө сый-урматта болгон жакшы. Туура айтасыз. Рахмат. Ушул жерде Жалал-Абадта кызмат кылган Уюштурган балдарга. Бул жакта Арчабек ака жаңыдан келди. Жабыш аканы сүйлөттүк. Кайнеге барып, эмелер келди да. Жактырып, суреттеги асканды. Ошоңго Ама зор кадр болду да. Лайк басылаш главный. Биздин группада бүгүн Кудай калса жакшылык болду, а? Группа өркүндөй берсин. 178 адамдан
60'ı geldi kuda kalasa 60'ın ayağı uğa tiket. Bekler tukpay tiket de çağırdı. Yakası gel baktı. Tamam şektem. Keyinki жылы bir gün erkek bolup koysun ha? Bir erkek bolup koysun. Tamaşa. Bu maşrap degen buna gel. Arçabek abis. Hanrut'un emesi, lider Hanrut. Maşrap bayaka. Şurada tadım ha. Interval koy. Maşrap aka, bu yerden bарын bir sıra tegeretip sözgө salgan hareket kıldım. Söz nasıl? Tanımagan adamlardı söylesine kıyım eкен. Arçabek tanıysın, Jamşta gel. Bu yamcı ilgörten atası жылқы кармап деген. Анын кесибин улантып, şu жакшат түзбөдү. Эми балдарына таштырып, бияк улан кара чайынан. Bu da ошо атабызды 3-4 атты тарбиялап жүрөт, жакшы. Мындактарда меймандар экен. Эми ушул группанын ынтымак улагы болду да. Ушуларга бир бата бериңиз, а? Эми бу сөз группага эми кошулдум. Улактан эместен мен ойм. Мисалы, сандан сапатка деп, малды деле сапатка тутат, койду деле сапатка тутат. Анан биздин кыргыз жылкы бааланбай кеткен. Мен ойым сенден уйлууга. Мисалы, Чыңгыз Айтматовду да Гүлсарыны жаңы жылкы менен салыштырган окусаңар. Биздин кыргыз жылкынын кыягы калы, өзү кумга, чөлгө чыдамдуу. Ошо менен улантып келаткан адамдар да bu негизинен. Сандан сапат көтүп, анан кыргыз мал жанды экенбиз. Кой, малга караганда жылкы малдын султаны деп келет да кыргыз. Илгертен жылкыны баалаган элбиз да. Жесең азык, минсең улоо, кааласаң согушка минишкен. Жылкы бир жаныбар кыргызга керек буюмда. Эми ошол жылкыны улантып буунга өткөзөбүз деген аракет кылган инсандар экен да бу айланада. Кичине да болсо дагы салымын кошкон. Эми ушуларга ак жол, баарын иштерине ийгилик. Мына тартып аткан саңа элге чагылдырып ушу азды көптү менет кылып атасыңар. Анан бүгүнкү уюштурган ушу балдар биз четтен эле келип калдык да. Ушу балдардын иштерине ийгилик болсун, үй-бүлөсүнө тынччылык болсун. Кыргыздын ушу тынччылыкта ойноп жүрүп жүрөбүз ушу. Айтканыңыз келсин. Кийинки жылы өзүңүздөр эми башкаш болуп эми мындан дагы чоң тартиптүү бака республикалык деңгээлде өткөзөлү эми? Куда калас сөз ушинтип жолго салынса, мисалы Арашанды кандай жайылды. Алдында аксакалдары бар экен, жаштары болдой деген. Биздики дагы ошондой эле болот, куда калас менин оюм. Бул Машрап баягы ушул акабыз. Ханырук кармайт. Бул Ханырук тууралуу да бир аз айтып кеттиң эми. Сүйлөтпөсөм болбой калса керек. Ханырук биздин Базаргондон Суратты жакшы билебиз да биз. Мына Бешкемпирова дегенден чыгып Сурат таркаган экен. Мына ачыда согуштан мурун Дакен деген чыккан. Бул таркаган Сузак районунан. Хан Ленскийден чыккан. Нокенде. Анан бу хандын уругун мен барып Өзбекстанда Муса Аваз көрүп Ибраим Ажы деген аваздын үйүндө отуруптум. Бу көп кыргыздан караганда ошол киши билет экен да хандын уругун. Аны эгер Сандин деген легенда деген ошо кишилер болгон да. Ошо киши чапкан экен. Үстүгө. Улакчы торудан Карагашкадан үстүгө. Хан Сараттар түшкөн экен да. Илгертен жарап келаткан аттар экен. Эми бу хандан биз деле пайдаландык, жакшы рахмат. Жакшы жылкы экен, жолду. Канчадыр бир жылдардан уланып келаткандарыбыздан жакшы. Азыр өзүңүздүн үйрүңүздө бүт эле ошо хандын кыздары ушундай деп угабыз да? Жок, хандыкынан мен бар. Хандыкынан дагы бар 5-6 5000ден бар. Болот берген. Сураттан бар. Аны эми 3-4 жылдан бери ханды коюп атабыз эми. Каласа көбөйтөбүз да. Ишиңизге ийгилик болсун. Ошо.
Sizге окшогон агаларыбыздан сурап, угуп, анан биз элге айтып жүрөбүз да. Анан жанагы бизде Жалал-Абад өрөөнүндө мунунун линиясы десе ишенип көрөт да, түшүнүп көрөт. Анан эми башка жактыктар жөн эле ат катары көрүп түшүнбөй келатат да. Бирок эми бара-бара аларга да жетип калар, а? Биз ушуну айта берсек. Линия дегенде, мисалы бирөө сураттын уругун чыгарып койсо, аркасына жазышат, сурат андай болгон, мындай болгон. Негизинен билсең, мисалы Бешкемпированын атынан Бегбайканын аты боюнча Өзбекстанга кеткен экен, Мурзака дегенин аты. Андан Дүйшеканике түшкөн экен. Дүйшеканикинен мен бери Бешке билем да. Дүйшеканикин кулунун эле айгырдын пулун алып эле кулун. Анын жара түшкөн эле баласы жаралды да. Аны бардык эл айгыр койду. Чим-чимине келгенде сураттын өзү уругу 1000ден көп болсо керек деп ойлойм да. 20 кем койгон эмес. Ооба. 20-25 кем койгон эмес. 1000ден көп. Эми анын баары эле жарабайт туура. 1000 аттын 100-200 жарап калды. Суратта эл кууп көбөйдү. Нокен жактан хан жакшы чыкты эле бизге чейин келип, эми көбөйтүшкө аракет кылып атабыз. Хандыкы деле көп миң. Эми акандыкин билбей деле калдык чагында. Эми жанагы мисалы жакшы линиянын кулунун алганда, жакшы ниет менен алат экен да адамдар, ошону тарбиялап, ошого убакыт бөлөт экен да. Ошон үчүн жарап атат да булар. Ага көңүл коёт, багат, айгыр коёт. Базардан арзан алсаң линиясы жок, аны көңүл койбойсуң, бакпайсың, үйүргө койбойсуң. Ана линияны көбөйт. Ага, достор, ушундай маалымат. Эми ар бирин сүйлөтсөк, мына баарында жакшы линиянын аттарын кармашат. Жылкы сүйүүчүлөр. Мына азыр буюрса толот ушул жер. Азамат экенбиз. Жыйындын башы каршы. Ушул Жылкы сүйүүчүлөр группасы ичкеринде бир көрсөтөйүн. Толду. Машалла, караңыздар. Места жок. Жалал-Абадтан салам достор. Сүйүүчүлөр группасы бүгүн Alman olanlarda vaktan giyin. Sadece böyle çocuk kanalımızda çırat. Yaş başlar. Canlılarda sıyı tamamen oldu.
Uzakta da kalır, sırtta da kalır. Kalbalar var. Hazır minerde. Hızlıca da suyla çıkayım bu atlasın. Nedeyiz? Uşul gruppanı tüptürgün Muslim. Allah razı olsun. 5 yıl tüptürgün. Yürüse. Şunday. Yolmuş mu oldu? Bak oldu. Bakın şeyinde vesile tanıştırdı. Baktan giyinde bir sıytımızda katı olur. Yürüse bundan nare. Bu düzülmesin. Gel gel. En son versin. Şunday. जा kuşlar akaz. Palvan. Palvanlar bu ayt palvan. Geledi ekan. Kızı oldu. Bunun zamanı falan çiftleri Kantaga bir silüeti koy. Kantaga. Kantaga bir jasında koy. Ulaktan giyinamele kaynav atası kaka. Amançılık olsun, tokçuluk olsun, molçuluk olsun. Şu bilimlik. Bugün öte güçlü, yaxşı emi oldu da. Samalık oldu. Anam, Kantaga kişine böyle yapar. Yok. Şunu koyma tay. Oo. Nokattan Kantaga. Ha. Salamlar olsun cantöre. Ya o boş. Barızdı. O çakırdı tamam. Çoğum adamlarga palvan akada özü koyup palvan. Kim dağım bergi? Aytı palvan. Kanat balvan. Nokattan kanat balvan geldi. Kantöre. Nokattan kanat balvan geldi. Hurmat sevmeyen, yaxşı olur da Xuda şükür. Bari son. Sonlarga sület. O yerden kaçayla. Kayıtı kayıtın görsen. Ne deydi ki lan? Kuanıştan. Kulaktan giyin. Suyun odat. Uzakta. Yadrak öztürak. Vattı sattı. Mesta boşalttım açardım. Boşa. Seke saksın. Geliyor kulaklar var жоғыз. Аттарын hazır. Tapsırıp. Аттарын отқа koyup. Seke. Gel açın. Bismillah. Ya anda oşoldu. Mesela bileyin anda. Mına. Burhan akabız. Ya assalamu alaikum. Badalar, sürücüler. Bugün vakit saati çıkıp şu intibalarımızı ötküzüp alıp kulağa şükür. Vallahi qarakma, vardığı yaxşı oldu. Oydu. Kandıra sağda rahmat düşünce işini taşlap bizi tartıp şuradan çıkarıp bunda yerge görsetken için sağda çok rahmat. Adam yerce hizmet kılmalar, azamat aslında şu başında durganlar da akça çoğultkan mallar, Rossiyada жүрген mallarga da rahmat çok. Алар деле şu salıp koyup ümitlönüp videonu kütüp kanday çıkart ekende oşunu kütüp oturuşar. Anan Müslimge rahmat. Bu kurbanın başında Müslim açıp olan, seyretkar Müslim. Arada rahmat. Kalgan gelgen cemaatlarga, özünün cemaatlarga, büt barına, şu alış yakın deve gelgenlerge barına rahmat.
Men bundan keyin dagы şu ынтымагыбыз үзүлбөй, şu oydan ulanıp kete beririz, ne? Айтқаныңыз келсін. Өзіңіз жақында эле келдіңіз, а? Жақында эле келдим. Жылқы сүйүүчүлөр үчүн келдим. Азыр Москвада Данияр ака бар. Данияр аканын 5000 акчасы бар. Азыр эми ойненде болбой калдым. Мен да азыр аксакалдарга кичине беребиз, анан оюн уюштурабыз кичине. Ойын да болобу? Азыр оюн уюштурабыз. Кандай ойын? Айтып кетиңчи. Кол күрөштү, мындай палбандар 40 плюс сынап койду. Яны жөө чапкандардычы. Бул жагы өтө зор болот экен. Ошо уюштурайлар. Ошо жерин тартып жатыр. Сорун бергениңизди ham тартып коеюн, а? Кеттик анда. Bu аксакалдарга бир сыйрап, Данияр аканын аякта 8 бала болгон. Данияр ака туал коюлду. Оны да сайган убакыт болду. Мына Данияр аканын салымы экен мына. Ооба, Данияр аканын салымы. Кеттик анда, тапшырабызбы? Аксакалдар бир сыйрап берип коем. Bunları aranızlar. Vay, bu hayattan gana geldi bunlar. Eşikten geçeceğiz. Allah'ın kılıç kılavuz. O güreş bulur. Gel. Buna. Daniyar akanın Kadromuz yok. İlk fazlamız bizde hemen çarpacağız. Ошол азыр жерде işte аксакалдар каратам. Калган жерде оюн бар. Баягы жөө чапкандар барбы? 40 плюс дегенде. Ошол жерде азыр жерде сынай. Buna. Çoңдардын. Алардан бергиле. Ya аягым бар. Жете өжөк. Жамат. Ya азыр жамат. Bunu Daniyar akanın 5000'i azır nerge aksakaldardın özü sorunlarını veririz. Ana kalganın bayağı 40 plüstü ulandağı önede. Emin bayağı jö çapkanlar en küçük önede sınaysa. Kol güreş kılağız azır nerge. 40 plüsler eken. Badağılarga sayganan. Em ayak dehtadan çıkıverecek. Ya ağaları var ya. Hırdağın kaymayın dedi sonra. Var. Güreşler çıktı lan mı? Ha, verin. İtibar var. Sakallar var ulan. Alın. Aksakallı atı. Verin. Verin, gettik hem bu. Algıla, bergende algıla. Ya altın vergen bana. Al. Buna. En alsan geldi alay bu. Alın. Buna. Yemi. Çay içtin her baldan. Yemem hadi. Ne sandıklarında kontrolü başlayalım. Bu olsa sırtka çıkar zürgülü. Doğru sonra. Oşo ek olasına bir dual ver koy, o sorunlardan keyin tamam oldu. Baldar kıysan turabız. Amançılık olsun şu Daynardın 8 ballar hem ömrü menen bolsun. Atınızın ölümdü. Dinge kızmat kılgan ballardan bolsun. Baktılı olsun, ölü olsun. Amin. Allahu Ekber. Kettik he. Basınlayın palvanlar. Yergeler şu olaydı. Gettik. Basınla hey. Kol güreş buladı gel. Как раз
Ушул керегеле да? Азыр ушул жерде. Уюштуруп. 40 жаштан өйдөсү гана күч сынашат. Оу! Мына. Азыр бир сыйра эрежесин айтып тааныштырат. Yaşını ayt. Uran. Yaş bunu Pakelenasına kara uğrayla da. Yaşıraklardan başlayla. Men ek kolma çıkmaysan gün başında. Çakırgıla baldardı. Basaya ballar hala. Yadır çakasın mı? Baysal. Görevergile. Hiç kim yok. Doktor. Namazga geçsin de baş. Yok basmaysan. 91'ler. Nerede açık koyasın ha? Ben sütü etmem. Kandıra nereye gel oğlum ben. Kandıra. Kavadan Nadir akabız, Жаллабаттан da Kuşlar akabız. Ökö teң. Nadir, Жаллабат sen ha? Tamam. Gel öküden cevap kaçın. Nadir balvan. Gol degen emesin. Koymer bunu. Aslanmap. Yakak. Çalar. Yatırlar mı? Gitti. Bazır oran uzak. Boldu. Boldu muna. Kuşlar akabızdı kutuktayız. Var mı? Sol gol. Gel bas. Sol bak genç bir. Gel bas. Geç al. Geç yok. Alın kutuktayız aka. Karasu. Muna özgön jana Karasu. Yalmının aziz. Tolga utkan gari mamacı. Çempiyon kıldır sayın. Pakelene veriyorum ya. Hey! Siz... Absolut kadelim var. No, utkan palvanlardı aytıp koyun. Palvan, Özgün'ün palvanı, Halis palvan, kapitan. Kutuktayız. Aziz aka bizde. Evet, çık. Zırgalgana zırgal. Gel. Başkanı sana bana başkanı. Oğlum tamam. Ya bu cılkı suyuculardan değil mi? Cılkı suyuculardan. Yok sol gol bol var da sol goller geniş bir de. Karakılca. Karakılca men suzak. Güreş şuna bana gelmiyor. Kis. Oğlum ya bunun var ara. Kız koy. Yengine bak. Tuğandar nerede kişini açmaysınlar be. Özgen oğul yok bunda. Karakılca men bazar koygun. İkinci fabrika getir. Bazar koygun ha.
Buna. Soru kutlu olsun. Buna. Baysal Palvan menen. Oşanda kılsaňar. Pazara maalesef. Onda çıldırma öyle. Çıkanan çıldırdan yengilesin. Kaç kılaç çekek. Maşallah. Maşallah. Ya alsa kaldı silahla. Ne yaptı? Caşı çok silahla. Kim bardı ağa? Tuğanlar tartip kirgizbeyli. Muna eki palvan karmaşıp otkandaçı atın tanıştırıp. Aşağı neme almalı, anlaşmalı Ali. Neme tartıp Tartı bağlı ha. Ne de olsa bir yerde. Maynanbek. Oyun. Ne bärin çıkan da dostum. Barbudan basa. Karakulca palvan. Maynanbek. Direkt Barbudan. Dişleri barmağı. O kol çoğunu gel kol. O karakulca, dedilike karakulca. Karakulca akla Karakulca o tazakımız içken de. Sütürak tekrar yok. Ortada bas. Arkadaş kadar ne o? Geçken arkadaş kadar değil mi? Dengecim öldürmüş. Tarttım kap. Ya balle. Esep. Balle. Güreş günün balake. Başlayken kol güreşler. Malades. Sen de. Biz grupada bağırmışız. Yılan. Bas ver. Gelin gel. Mirlan aka gelin Mirlan aka. Muna. Hakim bari. Abi abi. Muna uşunday kılsanız. Abi palvan. Cırgalakan kuraş Türkçe cırgalakan. Cırgalaka Birden palvan aksılık. Muna. İlyas palvan İlyas palvan. Son kez. İlyas tonda çıkarma oğlum. Son burçalı. İlyas palvan. Özü gayrı geldim. Haydi hacılar. Akın. Yas! Ya bilmem buradan kaç çıkarttın. Derdin yok Kulaklarına bir şey sarılmış da kapıyor. Sırası ne? O öyle. Çarşan kadar çıkış yok ha. Ciro taptağını çarptın da içeri kadar. Dayan bir de dayan. Milana siz sorma aldınız sen belki de berine. Ben kayruayım. Kanap dur. Ya hayırlı Dayan var mı? Yok. Sakacak mı? Dilek gibi çay. Kolunu derine kolpaz Milana kanki. Evet dur lan. Çıkana. Dayan var mı? Gitti. Ne olacak? Mirlan aka özü palvan eken da. Neye salsın ne? Mirlan aka. Mirlan aka kol katarıp koyun. Muna. Oo, muna eki öten çempiyon ne? Oo kepratır. Barbudan taşmalı. Hadi ekleri. Ha barbudan. Ya bana hiç çıkmayın. Muna uşunday. Şirin. Ya Abdullah ana. İşçara ötçeden. Bu ne akta? Hiç geldin bunu da değil. Oho. Abdullah Balvan. Barbudan taşmalı. Hangi barbudan? Bunu ortanın içine atsaňar biz tartadylek da. Muna
buna zor oldu değil mi? Taş kırıp taş. Ya bir dakika ayak bakalım. Abi baldan. Sudak. Bu aksı. Pis kişi ben koy. Buna. Beş birbirine tura gelet geldi. Tatmayayım ben. Gördün orada. Gelin. Buna. Buna gelin. Bana kalk hayranım. Молодец. Нормально. Buna. Cana iki jolu cengen. Abu vardı baba bilmem. Ya Abdullah ana be. Oynakta tarafa basaysın be. Abdullah'a gelsenize. Hey balvan. Bilmez. Ya bas. Oo. Bol. Ya bu. Tam bir şey. Bol koy be. Bol. Etarel gel. Tamam Hey! Taker. Taker. Helal olsun. Ya be tamam lazım. Begot, Ali Palban sen. Harriyen Karakulca. Ulan be geldi ben. Kisti belgili. Sen boş kul. Sen boş kul. Ya Kuban. George çıktı. Az çıktı. Gel. Birbirine bergel hey. Dayansın mı? Sen sal be. Koy verin yapalım. Oldu koy verin. Gitti. Ya Balban. Uranaka, o çoңдордон көрбөйлү. Ya aksakallardan geldiler, ek par geldiler. Buytava. Karakulcanın balbanla. Arçaka. Buytava. O buytavan çakın, buytavan çakın. Ya buytava bas. Buytava gelin basın. Gel. Anda Uranaka. Uran Moyko. Mukashawa'nın nemesi sıylığın berip koyasan da sapernik çok eken. Mukashawa var mı? Ay buna. Buna. Çıktı. Dişini açıp durun ha. Ooo. Buna diş alamıyorsun yani. Kalganın kaçtı. Kızışmastan dengel. Bir. 1-2-3 gitti. Ona. Erkekçi oldu be. Dostlar. Oldu. Çataldan var. Yok anlamaz. Eme.
Polvonga berdi. Jinoyatchilar kim var? Qo'l kurashmancha emas vardı. Chekachi olib qo'y. Nurmuhammad aka, keling. Polvonni, nega polvonni? O'shani qarsida keldi. Men buni ham chip ketdim. Aytaga chiqmaydi. Chiqmasin. Kel. Bo'ldi o'xshaydi-da. Qanotman qo'lga tushirdim dedi. Talant chiqmaysin, ko'rmaysinmi? Qanotma qana Xatarni tavasida. Ulan aka, chiqmaysiz o'zingiz. Buna Uran aka. Tuğandar, bir minut. Buna bardık nersenin ayağında dua menen ayaktayla. Ha, daha var mı? Jırgalakan salın, Uran aka. Jırgalakan salın. Namazga geçken Buranı salın buna. İyi, hoşa bak bana. Buna. Nadir gün yudardalı yok. Buna. Buna. Formalar o'xshash ekan, ne? TVT'ler de o'xshash ekan. O'shchana jalavat. Bo'ldi. Ana. Boştum vallahi. Ver Azamat sana, ver. Ya Azamat ben sen beni etkin odasın sen. Al Azamat. Sen olmaz mı? Ek mesleğe kaldı. Nerede ki benden? Kadar dua geldi var ha? Ana, çakırın. Yok. Nadir'in seferlik var. Nadir aka nemeler göken ha? Göken seferlik. Baştan tek. O adına? Ya o sizge. Ne için ver bana? Oldu siz ha. Çember mi oldu? Gel. Absolut değil mi? Kurdu varmak durup kurdu. Iki para çıkılayım bütüröylü. Bulacağı da uzap gel. Namaza yetkinler var. Şeker mi? Namaz etkinler gelsin. Onlar ama armanda kalmasın. Buna. O aşağılar gelsin. Buna hazır buyurursa final olur. Bir dua boz oldu. Tamam. Haydi. Sarmaşır. Al ne içemezsin? Nereye özgürden bulalım kan? Gene karmaşık diyor. Buna Noğda, çistek gibi atmadan uşağı koy. O çistek yok. Siz alıp atma, stazı telefon koyuyorum da. Sen koymayacaksın mı? Bizim yanlarla sık koyuyorum, bir ek işte kendileri. Yok, çistek düzleş gerekte. Çistek gibi de alıp o şu dengi. Hava, hazır no, sentrge koyun hele. Sentrge, beri cılgıla. Ortağı. Yemi koytur. Sen düzle koyacaksın. Sen bunu koy veriyorlar. Sen de buna. Tayar mı? Gitti. Hoppa! Buna. Ya, malades. Şimdi baş gekte. Hadi. Kaç kolay, молодец. Atıcının aytıp koysam olur. Haren, kayaktan olasın? Karakılca. 2002 yılkı. Bu valla Cemal. bu valla. Cemal, aksıdan bir lan. Ne çok olan mı? Atlılar oynağa çektaş oynağa. Ulan hadi cevaba yap. Ya şekemenin hadi dokunmayın. Özgür çok durasın işte. Kusura bakma. Karma bak ha. Evet tabii. Alın ey. Ülkenizi ver o da. Sen Nadir'e ben şeker'e var mı? Nadir aka gel. Allah gel var mı? Ulan Nadir'in koy ulan. La, maşra baka.
Yok başka bir kere dağılır mı? Gökay'ın deresi var da. Yok çok ay. Yok başına başka burası var. Ya lan şu kişiye layık durak çıkar mı? Çıkılay. Gel. Kanat Bey kaçısına Kanat Bey. Buna sapernik geldi. Pazar var. Kaçta gelin? Aslan gel. Kaçta gelin? Pazar var. Kol düzel. Taşka mı? İyi ya. Taşka mı? Oo, masraf. Buna. Gel. Gel. Taşta gelin. Gel. Jo. Ondan. Nemesi bitti de git. Sorun oldu. Başa. Başa. Duanı bayıl. Konduraş bitti. Başa. Daniyel'e gel sorunu bitti söyle bu başa. Daniyel'e gel bir duanı. Anacığım J2 başta gel. Daniyel'in ömrü uzun olsun, densoğluk için olsun. Kasmandarı özgüne nasıl kılıbır var da жақсылықтарға. İşte bal çakasının ömrü uzun bol, baktılı olsun ha baldarı. Amin. Allahu akbar. Daniyel'e gel rahmet. Başlayalım. Yem diyağı koyver. Şondan. Zor oldu ama. Benim oğlum Sen çıvattın bana. Akşam lütfüydü uzun bala. Buna. Hep bol de. Bu sportta ya, bu kesmesine. Mustaş bol oynuyor. Sportta. Ne cevap? Ötene çekiyoruz. İçkiş babamız yok. Jackson akıl demet. Sport da Ultraşka takla olsun. Özü bir yerde konukta olsun. Negizim mal. Bakçılar. Bir daha sportun işleri. Yok kaldı. Bat kemer çalamaz kalmıyor kemer. Şeker acı geldi ve. Şeker acı kakacı kayıp gitti. O şomen akırıyla kaldı boldu. Telefon markasında da atamam. Murat. Tamam kaptan. Bir gol versin be. Tamam gol versin da. Bir gol. Bir adam var. Kadar vallahi. Ana başraftan aslan. Dağına yarı özümden diyorsun. Kaldı mı? Ki tarağılayım bir tane Allah bir tane. Ya üstüme altı kalattak. Sen Ya bolducum bütüyle kal be. İlk adam kaldı be. Yağam körögün. Başletan. Kollegasın. Şeker olsun bir körögün. Gel anda. Ya o lokal üstüne hem güneşlik koyarız. Gel orada kadar koyarız. Gel. yok son Intimak var yerde erisk bolat deydi. Intimak bolaylı. Kolleksiyonlarınızı bir gör böyle. Koy kalma ne? Kalma. Sport kamerası Şentip
Шекажы менен Надракан кол күрөшү калып кетти тогун. Эмдиги жылы буюрса. Бузакта Шекажы. Бузакта нады? Şeker o stolda kırınlar. Şekacı, bismillah. 1, 2. Bir, iki, üç. Şeker dostum tatil. Oldu ver. Tatile gel. Şeker oyunu koy. Biroqchi baribir gapda o'sha o'tdimi deydi. Boshlandi. Bunday oldu taka silasa jigitatiga qanot bergan. Tam berishga. Tam berishga jigitatiga. 1 2 3 ketdi. Dilika. Sila bergan kamera. Mana hech kim ko'rmaydi aka. Ko'rmaydi. Mayli. Belki. Jigitdi bo'ldi, kelaverdi. Bo'ldi. Bo'ldi, jigitdi. Ayt akaga. Buyursa mına azıcanağı torpoq, qurdaq tartılsa, ondan keyin bir yaxshi duo qilamiz deganda keyin uyimizga taraymiz. Maşallah mına qarаңыз. Bir tuğanday ile oturuşat bari. Bir aralap geleyim. Sol jaq menen barıp, arka jaq menen geleyim. Qandaysiz akam? Жақсыбы? Дұрысбы? Қашан келдіңіз көрінбейсіз? Еме? Құтман акабыз, кеш келдір. Кеш болса дағы бір келіп қатышып кетейін деп тұрды. Ұлаққа келбей қалды. Ау деген ұста қалған. Abogam ne düşmediniz? Ona geyinkisinde çoğurak kılavuzda şunda düşeceğiz. Bilse bir tamağımız kaldı hazır. Tamaқты жеп алып анан кейін Оштан келгени Ошқа кетет, Баткенден келгени Баткенге кетет. Жаллабатта келгендер Жаллабатта калат. Нокенден келгендер Нокенге кетет. Байсал балбан, бүгүн конокто. Бүгүнкү улакта канча жол салым болду досун? 6 жол. Сен келбесең бердеги местныйлар кыйнап коймок экен, бизде. Sorunlar kutlu olsun. Bu elge jurtqa bir жақсы қалау тілек айтып кет досын. Şu жылы сүйшілерге басына şu ынтымақтасын. Да, bundan ham чоң-чоң улуктар берсин. Элдиги жылы Кудай кааласа. Улар кандай болду досым өзү? Улар жакшы болду, таза болду. Таза болду, а? Бүгүн кайсы атта жүрдүң? Бүгүн Дайыр акен артында жүрдүм. Торатта. Факарат Абдулла акен артында жүрдүм. Бардыгы биригип 7 салым болду. Байсал балбан, оматың берсин. 93 жыл болот. Майлысыдан. Канча уул кыз бар эле досум? Bir uul, bir kız var. Bir uул, bir kыздын атасы. Карабулакка күйөө бала. Буюрса,
Өзбекстандарға да чөтасың бе? Денсаулық берсін да. Ардайым. Эми Ноокенде эми сенин күйөрмандарың өтө көп да. Ошо күйөрмандарыңа улакта өзүңүн атың менен, өзүң күчүң менен, таза улак менен досум күйөрмандарың сүйүндүрүп жүрө бер, алган сорундарың куттуу болсун. Рахмат. Дәдилсиң. Рахманиррахим. Бузак Шеке Таксыр Оштон келди. Шеке Таксыр кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы, рахмат. Кандай болуп атат? Куш келипсиз биринчиден? Жакшы болду, рахмат. Өтө сонун болду, улак, ширин болду, тынч болду, жакшы болду. Бул жерде отурушубуз да жакшы болду. Аксакалдарыбыз бар, жаштар бар, орто жаштар бар, бардык кесип ээлери бар. Бул бир алысты жакындата турган жакшы нерсе болду ынтымак. Азыр WhatsApp группа менен эле саясатта неме көбөйбөдү? Баягыдай партия көбөйбөдү. Бирок ого караганда бул группанын ынтымагы жакшы болуп атат. Ошондо жылкы сүйтүрөт деген группанын ынтымагы улагы болду. Оштон 5 аш жүктөп 4-5 бала достор болуп келдик, жакшы болду, бирден жабылды. Баштын беришти, эми тамактанып отурабыз. Буларга рахмат. Анан бул группаны түзгөн Муслим деген иңиз бар эле, ол сапарда болуп калды. Ал бул жерде турган азамат, сиздерге чоң рахмат, жакшы болду. Көрбөй эле аталып WhatsApp'та мамиле кылып сүйлөшүп, телефондон жолугушуп, жүзүнүз көрүшкөн жакшы экен. Жакшы. Областтардын райондорду бириктирип атабыз. Рахмат. Assalomu alaykum. Мындан кийинки жылкыга мындай мамлекеттин деңгээлине жараша чоң болушубуз керек. Өтө чоң болсун. Себеби ынтымак баягы бирөөлөр волейбол ойноп, жылкы кылып биздики сборный болду. Аксакалы бар, жашы бар, сулуусу бар дегенде аркылуу. Анан эми бир эле поколение эмес, аркылуу болгон ынтымак болот. Союз адамдары рахмат. Алла разы болсун. Чындагы центр. Куш келипсиз дагы бир жолу. Мына бирде Ошко барып калдым эле. Түнү жамгыр куюп атат. Эми ушу группанын артынан да Ошту билбейм да. Бир жекеле жатып алдым. Эки жагын карап туруп бир адрести айт деди. Айтканам жокмун. Бир маалда эле жарым сааттан кийин Шекаже келди. Машинаны тыкылдатып. Жүргеттик басты үйүнө апарып, баары бир деле жана көчөдө жүргөндө машинада жатсаң наоборот чарчайт экенсиң да. Үйүндө конок кылып, орнун берип, жакшынакай эс алып эртеси. Кимдер мени таныган. Бишкектен Жалал-Абадтан Баткенден бир жака Оштон өтүп калса, бир токтоп чай эс алып кеткенге 25 саат даяр. Алла разы болсун. Чекесин бир эле сүрөт таштап койсоң, табып келип иншалла. Тамагаш жатакана өзүм алып келип бекер. Алла разы болсун. Шекачы Оштон келди. Өтө жакшы нерсе болуп атат. Алла таала атты жараткан экен. Жакшы нерселер бар. Ушунча адамдын башын бириктирип койду. Жылкы сүйүүчүлөр группабыздын алдынан биягы 7 областан келип отурабыз. Ошо күндүз айтып кеткен сөздөр баарыбызга ден соолук. Бүгүнкү мынау иш-чараны кылган азаматтар главный ыраазы. Азаматтарга өтө чоң рахмат. Allah razı olsun. Kompanlarına bereket versin. Amin. Şu altınlardan arasam şunca adamı biriktirip oynayın. Canım biraz ölmesin. Bu hafta taze ettirse olur da kalır. Bu akşam ayıkmanda gündüz devam ayıklar. Bugün cihaz yok, iyege yok. Tazza ulak oldu. Şu görgen adamlar eklattan gelgende röte razı oldu. Röte çok dengede ulak oldu. Buyursa. Taza ulaqdı da. Altınçılık amaçlı. Allah'ın amadında. O men aytkanız kelsin. Legendadan Tolkun Balvan degan. Balası. Tolkun көп Norvegiya өткөндө конок болуп кеттиң, кыз ичип кеттиң деди, токтой албадым. Бирок рахмат Аллага. Ниет бар, атайын бар, ичип келем иншалла. Номерайдын кымызы жасайт да. Ооба. Дагы бир тай карыз менен. Ана, Сараттын балдарынан. Сараттын балдарынан. Канырыкта. Толкун ака, бүгүн канча салым болду? Bilmiyorum, bugün nasıl aldık. Жылкы группанын атынан әүргө жарадыңыз да мындайча айтканда. Таза чаап өзү травма бар бут да.
Ömrünüzge berek olsun da. 91 yıl kolat. 8 balanın atası. Buyursa. Oşalardan baktına tinç bolun, aman bolun. Ulaqtarga barganda bödö kırsıksız aytıp gelip. Жақсы болды бұлар. Шынша барлық атпенен ауырған екен барлығы. Шынша елді беректер қойды да. Денесе бұшылар бір-бірін телефонда ғана сөйлепсе бір-бірін көрілі. Шында көрілі. Bir açıp көрсетіп қойын ба? Қол көтеріп қалачы? Охо, мынакай жылқы сүйішілер. Азамат досыма да рахмат. Шынша адамның башын біріктіріп, азыр екі адамды шақырып үйге чай бермейді азыр. Шынша елді шақырып башын біріктіріп, кемдер бір-бірін тамағандар түседі отырады да. Азамат алып, бияққа шұрқап, досым шұрқап, аяққа бияққа шұрқап, екі үшері қызмат қылады. 91'leri. Жарайсыңар, Рахмат ұшыларға. Үшерге ұлағы ұйыштырайдық деп, біз азыр 70-80 адам отырады. Рахмат ұшыларын бар. Атменен ұрғандар да ұшылар. Тұр айтасың. Азыр кезде ең алды 70-ге шыққандар. 70-ге шыққандар. Арқасы 22 деген ұшы ұрмадағы. Аттың артынан дең бары. Бардың ұшы аттың арқасынан да. Туғандар, бұйырса ертең кечкіге şu жылқы сүйүүчүлөр группасынын ынтыма улағы бұйырса şu биздин YouTube каналыбыздан чыгат. Сөзсүз колдоп жакшы ой пикирибизди жазып калтырабыз. Албетте бу биринчи көрүшүп турабыз. Буйырса эмдиги жылы мындан да чоң зор улак бериш насип кылсын. Шундай чыгарылыш достор. Aslan tost oldu. Candıra gelmezsin mi candıra? Algıla. Dayar boldu. Kartı başladı. Harap oldu. Azamata Gancan'da jirayın ha? Bir dakika, üç olur. Çek, bir dakika. Bu da olsa bizim unuttuk. Al, doğru. Formal Allah formal. Bulsun. Kaçardan bir. Yedi gel ola. Üçte bir. Üçte bir. Bir ama. Formaldan bir. Hiç şey çok iskele. Allah olsun. Çay için
Gruppada top oldu. Qanday bo'ldi? Son bo'ldimi? O'ta zo'r. Eng zo'ri keldi. O'ta zo'rlari keldi tatqan. Mana. Olingizlar. O'rslar aytayapti. Yesh na здоровье deydi. Давай. Hep otağızda koldan gelsinse. Yine istersin gel kaldır. Yavaş gördüm ben ya. Körüm olacak. Yavaş Oldu. Gel. Aleyküm rahmetullah ve berekatuhu. Kankarı kalmaz. Neyse bir vala mevkula tavayı böyle topluyorsun. Nasıl oldu? Çok bak patlayalım, nesta patlayalım. Senin nezen toyunda birinci benim haftasım var. Benim bölümüm var. Neyin bölümüm Zıvır. Lan 3 ay, biz 3 ay. Ha bir tane. Gel. Bir tane. Tamamlar tatlı olsun. Yigitler mına. Yandırağa bir sinek koymuşlar. Agam, только группада yapqasa degende. Bir razısını bildirip koyma. Nazlı'dayız cemaatla bugün birinde kulağımızda öğüttü olmaz. Vardı çok oldu. Şurada varız. Bütün aktif oldu böyle. Aytqanınız gelsin. Amin. Aytqanınız gelsin aka. Keyingi götürelim ha. Tegiz tartaylı. Oho mına. Alınızlar ey. Bu. Janagı ırıskı, bereke degen uşul da. Mına. Aytqanınız gelsin. Şu cemaat üçlü oldu. Şu cemaat ha? En aktif cemaat. Al ulasın al. Bucak hazır. Biri geltir dağı. Eko gerek eken. Buyursa. Buna. Bizden jeyinimizdagi ayağına jeteyin dep kaldı dostlar. Tatlı olsun daha bir yolu. Oo, biz oturalım. Pauzanı basayla. Doğru 80 kilo diyorlar. 40 kilo. Çatırı. Zor. Özün damağı Şeydik biz sağ olun. Boş. Geldi.
Эми şu bir nemede uyga bargandan keyin erteң ulak чыгат да. Барыбыз көрүп, лайктан басып, комментарийден жазып, şu dünya yüzü görsünçü şu жылкы сүйүүчүлөр да. Азамат берген. Ниетіңіздер тілеуіңіздер өнөсөр, ынтымақчылық өсө берсін. Ардайым жақсылық бола берсін. Шундай тойларымызда жолғыш жүрө берели. Азамат үш тұрған балада минетіңізді берет. Балдарына ызатсы урмат көрсün. Бактылуу болсун. Ардайым бизге үчүн тоса берсин. Жаман гана бир жаман. Узак жакында келет. Үч баланы. Үйлөрүңөргө тынчамай жетип ак жол берсин. Ардайым ушундай коюмдун үстүндө жүрө берели. Anam, kim? Toktap turla. Bir minut toktap turla. Bu jaqtaga dua alып qaysın? Amin. Turtursana. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam salatlar olsun. Allah'ımıza maktalar olsun. Üç başlıkta uyuşkan, şulakta amelesini ötküzdük. Şulakta salım koşkanlardan Allah razı olsun. Amin. Her yüzde toylar olsun. Amin. Yaxşılıkta da uçurashıp, birimiz göbek yoluk boz yürü öğrenelim. Allah akbar. Keçiden beri kuşmat kılıyordu. Gençlere azamat bir şeyde tanya yukarı var ki bunlar. Varlar bir yerde tut. Allah'ın eksine bak. Varız işleriz ilgilik ama tutacak. Amin Allahu akbar. Hoş geldiniz. Ana dostlar. Mokenge daha girip geldik. Karağızlar sıkıntı görmüş. Moken rayonu. Hoş gelipsizler. Hoş geldinizler. Buna dostlar, hurmatlı görüşler. Bizim de laboyuz biraz kirip oldu. Oşol ulaqdağı ötü жақсы bir çoğuluşqa көрі болып үйге қайтты. Бұйырса сіздерге дағы шағылдырып көргөздім деп ойлаймын. Қолдан келсенше құрметті біздің де емгегімізді бағалап лайктан басып ой пікіріңіздерді комментарийге жазып қалдырыңыздар туғандар. Ушул ынтымагыбыз ардайым бекем болсун. Бул тааныш билиш өтө бир жакшы нерсе да көчөдө калбайсың. Кайсыл жерде болмосун сый урматтасын. Тааныштарыбыз көп болсун. Мындай чын жүрөктөн бири-бирибизге кызмат кылган insanlardan ошентип биздин кызматыбыздагы өз жыйынтыгына жетип баратат. Колдон келишинче кызматтылык бизге да дуа кылганды унутпаңыздар. Ушул ихсандардын катарында бизге да дуа кылып өтүңүздөр. Албетте биз сиздерге elin arasındağı жақшы аттарды şu Kırgız'dan Kağda Saltın çağıldır.